Agartala Shimi Fatar Hastel Tangnai, Humsafar Express and Malkhungo Manjakha, 27 kg Siddi Kwran, Patimgo Khoroksni Siklarokni Kashuka, Agartala GRP Thanani Police, Romjang Nai Khoroksni no Bihar Hasteni Hone Shawimanka Police. Haino hai train Malkhung by ke Haseni Siddi Kwran Talangnani Thangai, Agartala Rail Police ni Yago Manjakha, Khoroksni Siddi Bania Klainerok. Chashala Agartala Nishimi, Fatar Hasteo Tangnai, Humsafar Express train Malkhungo Manjakha, 27 kg Siddi Kwran. Patimungo Khoroksni Siklarokno, Kashuka Agartala GRP Thanani Police. Romjang Nai Khoroksni no Bihar Hasteni Hne Shawimanka Police. NDPS ek kerongo FIR Nahare Koktishala Borokno, Dorbar Nogoti Shaka Police. Humsafar Express যেটা আগরতলা থেকে রওনা দিচ্ছে আজকে সকালেতে তো ওইখানে D3 কোচের মধ্যে গাঁজাগুলো পাওয়া গেছে এবং 7 জন ধরা পড়েছে আর টোটাল মেজারমেন্টের পরে দেখা গেছে অ্যাপ্রক্সিমেটলি 27 কেজি তারা এখন আছে আমাদের হেফাজতেই আছে তারা 7 জন তাদের নাম হলো Borok nilo giwote sabo kereng tong abonati khlainani bagai hawa ong khorjak tabuk police phiaba Siddi bania khlainai rok bai rail police ni kisasuk officers rok kereng tong mani kasawi faika koksil samong Bureau Report Chini Khorang